Kimi Katkar hi Tarzan filma Ruby nga changkha ania kumsang kha jakwa somruk panga December ni som pakhata Mumbai Maharashtra apianga apian lai kha chuan Mumbai po hi Bombay alani tuna chuan kumsum nga panga lo ni ve don der to maya apa hi aming hi mu mai tu rom lo na in junior artist supplier for films ni in junior artist te filma lang tura lo boy pui tu ang chi hi ni a anu hi chu Tina Katkar ni a costume designer ni baka actress alo ni ve boka anu le pa te na en chuan actress ni omreng alo ni ve shim ani acting lama akala alar lai hun hi 1980s 1990s chawvel kha ania film sum nga chuanga alo changmana a film chana alar pui berpol te chu kumsang kha chakwa somriat panga film Adventures of Tarzan Heman Birjinen an channa le hamti kumsang kha chakwa somkwa pakhat filma Amitabh Bachchan nen an channa kha ania hamma hian Govinda le Anupam Kher te po an lo changani kumsang kha jakwa somriat panga a film industry a alu tran veta a film chan ma sak ber chu kumsang kha jakwa somriat panga a pathar dil ti ania heta hian supporting actress angin achanga he film chan zo hian tun thlenga alarna lo nita Adventures of Tarzan Ruby Shetty angin kumsang kha jakwa somriat panga thokhan lo changa he film hi alar ne hlea tun thlenga mi te theikil theilo alani Ruby! Ruby! Very Ruby! Very Ruby! Tarzan a chanzo hian film chan le na tur dang po mule nuala film shang Mark ki zaban Mera lahu Vardi le adanga te achang le a heng film te hi a hlotling lo ti a soitur ni lo ma se alar pui hlom ri lawa Mase kumsang kha jakwa somkwa pakhata hamti filma Amitabh Bachchan nen aron changta a he film hi chu a hit ta hle maya he filma an hla chuma de ti phei chu alar pui a hela hi tun thlenga Indian industry a larber pol ala ti thei ani he film hit tak a chanzo hian kumsang kha jakwa somkwa pahnia zoom ki hukumat tia aron changle ta a he filma a chanzo hian film industry a chol san tur thu a puang ta a he film hi a film chan hunung ber lo ni ta boka miten film industry a kal san male a kal san thut hi bak anti hle ani pasala nei ta boka kumsang ni som pahnia commercial photographer le advertising film producer Santanu Shiore aneya fapa pakhatan neya tuna hian Melbourne Australia an ommekani fitnga le inches li sangani a apasel nen anin hwal ma a abial pa Monis bal nen an lawin hwal hel to ani he baka hian deni den jong pa Sanjay Dat le Govinda tepo alo date ve to ani Tarzan achana tangkhan Tarzan girl ti a soi thinani kumsang kha jakwa somkwa pahni khan parampara ti le king ankala changtura somania mase film industry kal santura thuthlukna asiam to awangina hnola Friends movie Black tia po changtura somania alo hnol thawani Kimi Katkar hi apian pui sam hi adumani a amit hi Hazel ania afapa Siddharth Shiore po hi amit rong in anglawin apiang ani